Давай, пока. Поцеловаться. Пока, птичка. Пока. Хорошо себя видите. И дом помойте. Так, короче, достар, мен бұл юлы кеттім Сибайға. Представляете, Сибай қаласына барам. Онда Рамилмен ұсырашабыз. Да, центральный. Короче, достар, мен утрамын таксиға, әбиелге қаттым барып етем такси менен. Шунан хоң пересаживаться етем еще бір таксиға, и дальше уже кетемін енді Сибай қаласына. Анда біз ұсырашыға тешіміз Рамил менен. Әбиелге такси кете центральный рынок іргәһенен алып кетейін кішілерді. Күпме тұра екен хақын мен білмеймін. Занятты бөйлештім де, забронироваттым да орын, күпме тұра екен даже білмеймін де. Мен, короче, достар, таксила йөрмәгәсен белмәйм дә. Оказывается, мына ошо перекресток магазин эргәһендә, представляете, весь таксилар тезелешеп утыралар икән. И төрле районнарга ошонан китәләр икән. Прикиньте, ошо весь таксилар и почти бөтәһеләр ларгустар. И кешеләр без дор-дор сумкаларман көтүп торалар. Прикиньте. Ошо юдио таксила йөргән юк. Таксилар шәп йөрүдә шулай мен куркам. Короче, достар, мен такси сигеттермен. Һөйләшеп киттем дә һәр харашам күпме зарабатывать итәһәгән. Алар йөрүдәр Уфанан кешеләрне утыртып алып китәләр Ларгуска бит. Ларгуста минек менән Nissan. Ну ярай, Nissan, менә Nissanга, ну в основном Ларгустарга утыралар. Шул Ларгустарга үзләренең машиналарга утырталар да, ничә пассажир утырталар? Мен 4 утыртам. 4 кеше утырталар да, шуннан соң алып баралар. Кайда хәттем? Монтагорский хәттем. Аскарда туктайлар Әбиелдин райцентрында, шуннан соң Монтагорскийга китәләр. Һәм күпме зарабатывать итәһәгән? Кара, баягы әйтеп тора инде. Yeterdi gitadi. Я примерно bir поездкадан. Bir поездкадан 6 етим мисал. Представляете, оказывается, выгодно икән достар таксила йөрергә. Bir поездкадан 6-7 мең торып кала икән. Evet. Әйе. Ул ничә сәгать була инде көннә шәһәр? 12 saat. 12 сәгать. 12 saat, ну, не бит, арыгына эшләйгә, да? 6-7 мең көннә. Мына, так что, давайте, такси Зауральскийга эшкә керегез, машиналарыгыз менән. Оказывается, һәйбәт егетләр акция эшләгән икән. Буларга конкурент булган. От души. Исеме Tahir, Баймактарга сәлам әйтегез куй. Баймактарга көп сәлам. Баймактар нимә эшләгән? Баймактар? Күкрәгенә хугалар шул. Оказывается, Баймактар шул күкрәктәренә хугалар икән. Короче, достар, мына мен утырдым. Оказывается, Әбиелгә бара дигән. Минивэн ушулай 8 урынды бар, представляете, артта урындар бар. Шуның икенче рәт урын еще алда бар. Мына. Какой-то блогер. Так для себя снимаю. Короче, достар, представляете, водительден сұрағайым, машина эсеме нисек те, мен білмеймін те. Неме сұрағанда білмеймін деп тек тұра. Уде водитель такси, представляете ма? Вот шулай. Тоқтан Инзырский кафеға. Мен осыраттым, қалақшашым, Абдразаков Рустамде собственной персоной. Пирожки ашайбы. Ол әлеген ақасы Турцияна қайтқан, представляете ма? 6 ай Турцияла болып қайтқан. Өте оңлар. Әсәлен қағынғанда қайтып бара Әбиелге. Мына менің пирожки. Bizim закуска, сей. Рустамда пирожки, сейсі отыра. Шан, Рустам, қалдар несек? Алла шүкір, жаралмай біл. Иншалла барада яқшы болар. Короче, достар, мына кімдер білмей, Рустам біздің организатор проекта Самауырлы Ритайым. Самауырлы Ритайым. Мына хен кеткен Самауырлы Ритайым шүті болмай баштаны, қасан болады қазір? Жоқ, болды. Мына Алла шүкір біздің команда бик көслі. 2022 жылдың яйында һәр вакыт үтеп торды. Бunda танышып алдық мына Екатеринбургтан Әбиелил кызы Света менән. Әбиелил кызы Света менән танышып. Алар уже нашли общий язык Рустам менән. Оказывается, алар икеләр занимаются Чем вы занимаетесь? Башкирский историко-культурный центр. Продвижение башкирской культуры и пробуждение национального самосознания в Башкирии. Вот, ищите Маңдановна. Короче, он продвигает башкирскую культуру в Екатеринбурге. В Свердловской области, представляете? И сразу же на Рустам общий язык нашли. И уже начали общий какой-то проект. Прямо автобус сында. И будут продвигать башкирскую культуру. Башкирскую культуру продвигать там хәбәр итәләр Светлана. Үзе шыр русса һәм башкортса бер үзе ишетмәлмәл. Ярай дип кенә әйттеләр, все шуны Аллаһ. Вон нисек оказывается башкортлар башкирский культураны продвигать итәләр.
машина келіп түстім де нейден автобустан и сразу же ижевір классташымды ұзыраттым. Альбина менің подписчиктарға қане сәлем әй. И представляете ме, екеуіміз қазір городқа кетерге такси күтіп тұрамыз. Мына голосовать давай Альбина голосовать давай тоқта қатайым. Прикиньте, уже қараңғы түшкен достар, біз хаман да кете алмаймыз. Все, уже мен хунданым, анда Рамиль келіп түшкен, аэропортқа мен хаман да Асқарды айырыватам. Представляете ме? Яра, зато мына ғұмырда көрмеген Альбинаны көрдім. Не сен көршімеген? Блин, 20 ел көршімеген, представляете ме? Танырдық түгел. Яман ауылдарынан тігін. Бізді вообще танырдық түгел, Альбина. Қартайшы өткен бір емірішіп. Электрониккіне білейін, білдеріміз. Ошатып, оказывается, голосовать таң мына өтерелі мына магнитқа қаршы. Оказывается, бұнда бортқа еткен машиналар тоқтайдар. Ехіне отыртып әп кетелер. Представляете ме? Своя система. Обязательно магнит магазинның қаршылығында тұрға тейшіл, қолыңды көтеріп. Бір машина тоқтамайынан башы. Все, короче. Бірі де мені отыртқы хегемей. Или бұларды отыртқы хегемей. Что за қорқылыс еке бесе тұранчы бұлар тоқтамайдар. Или мені көріп бұл что за қорқылыс бесе тұр. Машиналар жөйтіп өйтелерді кетелер. Земфира, осайдық төшір. Сонан балағыңды көтер. Сонда тоқтайдар Земфира. Бұлай тоқтамайдар. Юбка киер керек, нелі көлбәк. Аяғыңды сыңғанын қаттыр ошайтып. Аяғын ашу, давай еще. Ярай, пока қыздар. Ярай, хәре жүріп қайтыңыз Красноустовскийді. Мен хізімен жүрмеймін енді Красноустовскийға. Сақырдылар. Барып тұрмаймын де, яңырақ Красноустовскийға қайтты. Я мен хәр Рамилді күтәмін де, ана өтен мені отыртманы. Урын жоқ, мана вести елділер де, мен урын жоқ достар. Представляете ма бұны? Бұлдай бұт деп, ярайды отыртымен деді. Багажникқа отыртырға ойдайды. Ярай, қайырлы ел. Үш бұны өріммен адамда Красноустовскийда позор етіп әбі елдерді. Короче, достар, Рамиль келіп өтті. Ипташтары менен. Қалмығыз. Туғандарыңа халқырашып кетті. Сәлем. Рамиль өйде келіп өтті әр менің артында. Келіп еттік мұ біз, жоқ мұ? Несе сағат келдік? Асқардан, представляете ме, достар, Сибайға қаттым өтәй. 40 километр акасы. До пункта назначения келіп еттік. Алла бір мен қаттар бір прикольный үйде нахожусь. Бізді приютил Рамильдің дусы. Рамильдің дусының летний домик, дачный домик, хаттар шикарный. Иртеге Алла бір ертеңсәк, хізгәшілермен обзор. Потому что бұнда пока қараңғы, ут өткәрмәген. Шәмдәр ма отырауыз? Шәмдәр ма түгел. Алдайымда лампышка біршік висит. Алла бір ертеге весь обзор ішлерім. Вообще прикольненький домик. Да, короче, достар, наконец-то ертеңсәк кетті. Қазір мен сізге ішлейм рум-тур по этому прикольненькому домику. Достар, бұл входная дверь. Мына қарағыз, входной ишектің өте стеклянный ушындай рамкаға бар. И ушында қарап тұрға бола кішілерді кімдер өтіп кетіп барады. Екем үйісінде тоже көріне прикольненький өте. И сразу же, достар, мына келебенге ставит ушында бар встроенный шкафчиктан. Коридорчик бүтінде бәлекегені, мына бұл яқта сразу же спальня. Қарағыз, спальняға тоже, достар, весь встроенный шкафтар, ешіл түсті. И қарағыз, қурай түшірілген, мына вырезать сетілген прямо. Несек бұла дұрыс білмеймін, вырезін бұнда қурай несек матур бұнда. Ошындай спальня, мына онда қарағыз, мынандай тезіре, панорамный окна хамақ. Бұнда тұра бір кровать тұра, шынан хоң прикроватный мына тумбочкалар тұралар. Әл қарағыз, түбәхей несек. Вообще прикольненько ішленген. Ошындай мына спальня, ошындай мына ванная комната. Қарағыз, несек матур. Бұнда, короче, столешница, достар. Керамик, гранит, немекей, мына қарағыз. Прикольненько раковина ушындай. И тоже бұнда тұра шкафчик. Бұнда шкафчик есінде, достар, стиральная машина тұра. Вообще прикольно. Полотенцесушитель тұра, тоже окно бар, унитаз. Ой, мне вообще, конечно, достар, душевая кабина ушана. Вообще прикольненько шленген. Асағында мына есінде. Вообще матур. Зур, достар, вообще капец зур. Шулар, достар, сығып кетебіз. Опять-таки, и сразу же келебінәбіз. Бұна ошындай бөлмеге. Қаралы демәде бөлме прикольный.
Короче, достар, был кухня-гостиная. Представляете, мынандай зор, матур қарағанда мынандай панорамные окна. Кимдер білмей, бұнда мына қуаққа келген, баяғы менің ошо кетіп бара, көрмескелер, может, уйта сығып кетерген можно. Представляете, Мирас тут сплющился. Вообще прикольно. Қарағып тәдірінен нендей вид асла. Ананда вообще урман, и урмандың артында тау. Представляете, какой шикарнейший вид бұнда. И ананда қарағып тура тирме. Тирмені обязательно я тоже көрсетірмін, достар. Қарағып вообще немендей шикарный кухня. Вообще это кухня мечты всех женщин. Вообще прикольненько. И даже бұнда мына бар аның үстеле. Остров типа аталайкан, по-модному остров типа аталайкан. Мына қарағып. Мына, короче, мына американский киноларда көрсетілер да, достар, что это да, и ашырға әзірлейді. И мына уже как раз таки мына стульчиктары бар. Типа барные стульчики деп аталамы, білмеймін, сек атала. Так, мына ошо остров, достар. Мына ошында стульчиктар боласақ. Мына бұл холодильник. И мына ошындай встроенная кухня. Мына қарағып, мында встроенный духовой шкаф. Мына ошындай зурғына матур кухня. И как раз можно посуда юхан раковина қарағып, немендей дуру. Вообще мында дур кастрюльдерді қойып рахатланып тұрып посуда юрға була. Куршин артынан следить етіп. Как раз таки куршин онда яшайып. Представляешь, посуда юрып тұрахын и следишь за ним. И мына қарағып, мында встроенная плита. Ушла, и сразу же был таки гостиныйдан сығып кете ишик терраса. Кстати, ошында весь достар буласақ терраса. Мында Рамиль духымынан как раз таки ошындай отырғыстарды ейіп отыралар. Екеулешіп таң чешегінен тұрғандар да. И достар бұнда ошында обеденный стол бұлайды. Марат, хин неметің әлі үй неменен ішленген сэндвич панели екен білем, ама отошы немеке, японский немеке? Это дом Фахверк Домогатского. Скажи Фахверк. Фахверк. Японские фасадные панели. Японские фасады. Вот сюда и легче фахверк. Японские фасадные панели. Короче, достар, біләгін бұл үй неменен ішленген, не шухры-мухрыдан ішленген тегі материалдан. Бұл японский фасадный панельдан ішленген. Представляете, вообще прикольненький, ғана ушындай материал такой интересненький вообще. И, короче, достар, по задумке, бұнда буласақ крытый зонтиктар тұрасақ енді, зона отдыха, дивандар тұрасақ, үстелдер, отырғыстар тұрасақ енді, зона отдыха буласақ. Әхәдір достар, мен сізге көрсетемін тирмәні. Қарағым, мындай прикольненький ғана тирмә. И қарағым, достар, мындай прикольный крыша. Ошынан вечінде ут яққандар да ветінде авта. И ошынан түтіні сыққандар енді. Тип ойлайым, мен білмейм, ысы несіп бұғандар. Ну, вообще капец, нық зор тирме, достар. Бұнда әлі көпме кіші ғия. Штабилям ятағында и ұқылайын. Вообще прикольненький ғана. Қарағым, мына ондай рейкалардан ішленгендер, алар даже бөгілген, көрәгідні дугообразный бөгіліп, ұша ішленген, и настоящий достар войлықтан. Қарағым, был тоже настоящий, немекелі был, кожа. Представляете ма, қадаққа отыртылмаған, был 100% совпадание настоящий тирмемен. Хужағы ішлеген, прямо шулай тіп тұрып, әлікі бұрынғы заманда несік тирмені ішлегендер, и ол да точно шулай тіп ішлеген. Прикиньте, бұнда сколько войлыка, бұнда хозай, ақса көп кеткен бұл тирмеге. Короче, достар, бұл оказывается тирмәті непростой кішілердің тирмәі ішленген. Бұл оказывается ошындай зур размерда ханская юрта болған екен. Ханский тирмә ошындай зур, прикиньте. Айо, ана нафиг надо. Вот прикиньте, достар, ошындай тирмәлі бетінде біздің предоктар яшаған бетінде. Білім, предоктар, достар, башқұртса несі екен, білмейм, ғафуйте, оят, конечно же. Біздің кімдер екен бұл екен? Предок, білім, кім? Предок. Біздің тоқым, yok, білім. Короче, білмейм, достар.
Вындай чирмелер, конечно, алар теге яшагандар әллә күпме кеше. Допустим, кайнәһе, үс малайы, килендәре, баллары туптырдашып бер чирмәләк каңгырышып яшагандар бит инде. Вообще капец, не дай бог, яшәргә, конечно же, хәзер без һәйбәт яшәйбез, достар. Ну, блин, бер чирмәләк кайнәң килендәшләрең менән. Ой, балларман, это вообще капец булган, наверное. Бахырлар ирешеп талашып иткәндер. Ну, вообще классно. Мен давно күргәнем юк. Постройки из таша. Мына карагыз, достар. Мына. Весь таштан полностью эшләнгән. Тәдрәһәйле бар. Бұл, наверное, какой-то хозблок, наверное. Вот. Бурунгу постройка. Короче, достар, біз білмейміз. Қайда кетеміз? Мен пока что білмеймін. Қайда мені Рамиль апара? Мені Рамиль уговорил. Апа айда ты, қайда барабыз ты. Мен соглашаться еттім менде. Потому что ол бит менің бір бүртік братишкам. Ол қайда мені апара, мен шында барамын. Артынан еріп керем. Машинаға грузиться ете уже Рамиль. Әсе еткен бұла. Әсеге звонткем. Әсеге айтам, мен айтам, әбел жағына кетіп барамын. Өсе айтам, немеш деп деймді. Мен айтам, Рамиль мені уговорил, әйде шында бұнда барайық деп. Әсе айтайынды. Енді барахан енді бір-біртік братишкаң бетті. Әсейді қыдықтайынды. Вот шолай бір-біртік братишкаң болғас, артынан еріптік ерейім. Так, короче, достар, біз бұна келіп еттік фермер Денистің ранчоғына. Представляете, Рамильдің досы Денистің бар нық-зор фермаға. Өді ранчо теп үйреті. Бұнда ол урсетті аттар. Занимается коневодством инде. И ол, кстати, организовывает аттарда турлар, ана онда тауға кешелерді йөрөтә инде аттар менен. Вот, шунда барабыз, мына карагыз. Ана онда таулар. Аның фермасы, достар, орынлашкан элекке авылдың урынында инде. Бында, короче, нык зур авыл булган те Денис әйтә. И шунда бүткән ул авыл, шуннан соң бында ул ферма организовать иткәндә яшәп ата инде. Мына бәләкәй генә өйдәр, кстати, турып калган. Мына онда бер өй, шуннан соң мына еще анда өйдер тұралар инде. Ол хатып алған да вес ошу урында инде. И өйдерді хатып алған. Бында яшайдарында аның работниктары. И представляете, достар, фермер Денис бында уйды яшай. Вот. Қарағыз, бында аның даже термелері бар тоже. Мына бір терме тұра, мына икенсі терме тұра. Собственный персоны біздің фермер Денис. А несік деп аталы әдің тегі аттар урсете бұла ма? Дөріс, несік бұла? Елқы урсетебіз, ат тәрбиелейбіз. Настоящий башқұрт егіті прямо термерге хэнді тұра, қарағыз әлі. О, достар, можно так көрсетірген? Қарағыз, даже бысағы бар. Настоящий, өді іштеген. Әйме? Бұл бүлек. Бүлек? Вот, короче, Денис фермер, нық опасный кіші, достар. Аның бысағы бар. Әкіп бәлдің аттарғыз, елқыларғыз, есімі секрет. Yüzden aşı bu. Yüzden aşı? Представляете, достар, yüzden ашу Денистің бар аттары. У самый бай в округе фермер. Что дейін, бейбет? Baylar var oğlum, benim de başka. Ну, аттар бойынша самый бай. Yüzden, мен шат өшкенді. Keşke hüyleydir o. Мен еще өшкен, қымыз іштейхегет деп. İşleydir. И мен ешеттім, что yüzden қымыз капец қойбат деп. Почему? Sıfatına göre, derecesine göre. Хәзер исеп карайбыз да, һин әйтерсең. Еще, кстати, Денис, достар, разработал үзенең бір бутылкалары бар өтә. Шул бутылкаларда ул кыш буе хранить кымызы и сителгә хата. Единственный фермер, который сителгә хата кымыз. Дөресме? Дөрес. Вот. Hem de yanı yılga saf bazdan çıkarılgan kımız taqdim etəsə fermerlər Юх. Başka bilməyəm. Вот, представляете, он единственный кеше, который кыш буе хранит кымызы. Представляете, она Рамиль даже подтверждает. Үзеңдә төшер, подтверждаете. А то кем подтверждать икәнен күренмәйди. Подтверждаю. Без былтыр эсеп карадым. Бик тәмле йитмәне. Мына һәр Дениска берничә яшек заказать иттек. А кайда храните кымызы? Базда? А кайда баз? Әйтмәйм. Юк, ярамый күренмәйди. Yok, baz bunda yok. Sibayda ol. Сибайда? Biz уже biz balığa төшеріп, апардық та төшеріп қалдық balığa. О, хәзер кымызы сәбе. Ну, белмәйм инде юлда нисек булыр бу кымыздан хоңгыстар. Хәзер хәзер бит инде менә жулдыкта как кымызы сам всё белән. О, тәмле генә. О, вообще тәмле, достар. Хыбай барлар, представляете, хыбай. Белмәйм нисек хыбай йөрдәр инде булар. Хәзер мен сикәп күрәтәм. Рамиль мен дә бер кылкына бер мәки алган иттек. Карагыз. Ох ты, ничего себе. Это твои? Офицерские яловые сапоги. Хин хыбай йөрә беләм вообще. Беләм.
Утыра белә, ну йөри белмәй, достар, белмәйм, ничек барып итә. Самый прикол будет, когда мы придем. Полцарства за коня. Коня мне, коня. Полцарства за коня. Һин инде ятма бараһың. Мин пони. Тиви уграш там Ахмад басам да уток. Сынып кетер, мен тұрып қалам. И всем безопасно, и пони, и мне. Бұл Рамилдің пониһы, достар, мына. Бер дә пониға оҡшамаған. Пони. Һин вообще опытың бармы? Что я за тебя Да. переживаю. Я в детстве, знаешь, сколько ковбойских фильмов смотрел? Я знаю, как ездить. Аттарды ектік, все, достар, походқа еттік. На залетные! Давай, давай! Давай, сами тащите немножко. Ауырмай. Аттарым шап, достар. Бірі башкирский парада, бірі черкесский парада. Теперь наоборот. Любишь кататься? Люби лошадок возить. Менің ата-бабаларым бүті әлі елқысылықпен болышқан. Олар шындай тігі кең көлемде іштеген елқысылар, ішқуарлар болған бетін менің қарт атайым. Одан кирмендер әлі болған, магазиндар әлі болған, темірселік әлі болған. Тігі баласақтан атқа өйу менен өсіп, елқысылыққа қыдыққаным арта барды енді оқығанда. Мен өдім ветеринарға оқыным. Һәм сетілді фермаларда жүріп, ішләп тәжірибе алып, өдім мына фермаларды несегерек етіп ішлерге телегенімді аңланым да. Бір мына 5-6 ел елік нықлап тұтындым енді шу елқысылық ішіне. Кемдер атта йөри белмәй өйрәтәгезме? Өйрәтәбез де. Ишуарда алып китәһегез тауҙарға. Китәбез. Әнисә көндүк тур инде. Төрлесе була ешырақ шул бір күнгә әйләнеп кайта торган маршруттар булды инде. Бүген сыгып барган маршрутыбыз 2 көнлек барып тау башына менеп кунабыз да иртәгәһенә кайтабыз. Теге гаиләләр килеп, ошо бергә эшләп, бергә яшәп йөргән теләүчеләр буһа. Монда вообще кызык булыр инде, бер 5-6 баланы туплап, укытучыларны сакырып, теге чтобы Короче, хотите организовать үҙегеҙҙең деревняғыҙҙы? ну община, әйе. Община, представляете? Мына борын башкорттар бөтәһеле аралар менән яшәгәннәр. Община менән. Бер-берсенә ярдәм итеп, бергә теге дөнья көтү генеләр. Хәзер тем более әлендә теге алама заманалар, аңлаешсыз вакыйгалар һәм дә нимә булырын белеп булмай. Кеше бердән булырга тиеш шундай мәлдәрдә. Бигрәк тә. Менә бөтә авылдар яшәгән кешеләр теге туганнар кайберләр бер-берсенә аралашмай. Ул нык теге таркаулыкка килтерә гомумән милләтте. Һәм ондай күренештәр булмаһын өчен аралар берләшергә тиеш, минемчә. Һәм авыр заманалар килгән вакытта бер-берсенә ярдәм итеп, ана шул вакыйгаларны кисереп үтәргә мөмкинчелек шунда гына буласак. Я так понимаю правильно, вы хотите здесь организовать общину и теләйһегеҙ, чтобы монда берәй семьялар күсеп килһен дип әйтә. Мин әлбиттә теләрдем, менә изге ниятле кешеләр килеп, шунда уртак эш менән булышырга теләп килгән кешеләргә мин ихлас кыланам. Эшкә саҡыраһығыҙ инде. Эшкә аларга мөмкинчелек бар. Короче, достар, Денис фермер һәйбәт башҡорт семьяларын, ғаиләләрен саҡыра, үҙенең ауылына, бында уның целый ауыл, на самом деле, ныҡ матур урында, достар, урынлашҡан. Килегеҙ, если что, аккаунтына ҡалдырҙым, яҙығыҙ Денисҡа. Кемгә интересно это предложение? Денис, яҙғандармы? Яҙғандар. Әйе. И ҡымыҙ кемгә кәрәк тоже яҙығыҙ. Денис? Әйе. Әйе. Смотри, на лошади. Мне доверили управлять конем. Прикольно. Һин йөри беләһең икән, оказывается. Ферманың хужаһы Денис аты менән ана егеттәрҙе йыйып алды. В общем, сперва пойдем шагом, пока все не прочувствуете коней. И старайтесь управлять ими так, чтобы они не находились близко друг к другу. Либо друг за другом, если идем колонны, то чтобы между вами интервал был 2 метра. Комфортно общаться в группе, вот коробки будем идти 2 на 2, да? Когда уже прочувствуете коней, тогда можно будет попробовать там рысь, галоп. Biz Янгудей деген тау башына менәбез. Ирәндектең бейек бер ташы, каяһы Янгудей дип атала. Шул уникаль тауга Высотаһы күпме? хәзер барабыз. Аның бейеклеге 980 метр тирәһе. Аттар Аттар бит шунда менеп итәләр. Аттар менеп итәләр.
Прикиньте, достар, 5 сағат бойына хыбай барали өтей, тауға өске мінем тип, көрейім тип, моторлықты өтей. Yok, ну, тауға мінерсін алар кетмәлілер. Самое интересное, бұнда өтіне тур лилия, то, что аттай өйдер өтей. Кстати, достар, мына Денистің кәлеші, еп-ешкіне лилия, хочет еще өзінің турын организовать, оказывается. Қыздар туры, хыбай үрге. Лилия, оказывается, вообще настоящий скакун. Атта-хата шөп үрі екен, прямо еппір тауы талдарда дөп бір шатыр үріп сыға екен. Именно екенсі ел тоже хочет организовать свой тур. Ала биха келегет. Келегет қыздар, так что мына Лилия хәзі хыбай үрге үрәті. И аттарман тоже мына егеттерді Денис әп кетті, тоже шайтып талдарға алып кете. Короче, достар, наконец-то все. Қазір бір елға сағауыз. Ердер аттарман кеттілер өтінде, әбір кетабі Нива мұнал. Бұна қарағыз, как бочка в селедке бұнда қыздар тегелгенді. Бұна. Нары көрсеңіз, болсаққа отырағыз. Қарағыз, көмілгендер өз. Айшығыз ма? Айшы қызық қына отырағыз да олай. Мен отырам алға. Хәз біләкі бетін достар, что мен алда отырып берем, потому что мен самый дур кеші. Не білдеу? Ремендеріңізді ілігі, қыздар. Немесе премен елмей отырағыз. Бұқы ремень. Ілігін әкеті барған олар, хан деселері ма? Мұнда достар вообще барауыз по бездорожью, представляете ма? Мұна қарағыз, юлда мұнда, юлда жоқ вообще. Немесе қадеп кеттің ол, дұрыс бараң ма? Ильнас? Короче, достар, Ильнастың права хылы, ол вообще несовершеннолетний жүйтмені. Оны алып кетіп барабыз табашыны. Шанып қоймағыз алдайым, конечно же. Короче, достар, біз егеттерді уже қауып еттік, представляете ма? Біз несе 2 сағат көттік өтей. Аулар хаманда өтеге неге барып етмеген. Тау башында еріп аталар тек. Олар бірінші привал ма бұл? Несесі привал? Несе привал іштенеге? Менеке бірінші. Бұлар достар тау башында мінерге қабыланмайдар, оказывается, представляете ма? Яйлап, туқтап, хүрпілдеп, сейсеп, ашып, ял етіп. Ертеге таңға ғана барып етер керенді. Біз ана уже келіп те еттік. Біз уже yoқтап та алдық. Көршілерге еніп аш та ашап алдық. Маз келдік бұнда. Бұлар әмі бұнда еріп аталар ұрмәлісінде. Тауға да мінмегендер. Мы едем, любуемся природой, наслаждаемся свежим воздухом, тишиной. А если правда, попа болит, быстро не могу ехать по этому шагам. Наслаждается природой. Алдақсылар шуға типа яй барау. Ана көттері дүрткіл болған олардың уже. Опытные, а біз вот так вот. Короче, достар, представляете, мына привалға тоқтағандар өтінде мына аттар ял етіп тұралар. Мына егет мына формалы тұрған. Қарағыз, атын челдеткенсі сапқан, представляете ма? Чуть не загнал свою лошадь, бақырғына ат вообще шыр терге батқан. Сіздің есімі кеткен? Данил. Данил, сіз қайдан келдіңіз? Қайдан келдіңіз? Мен Елайырдан. Елайырдан? Елайырда, оказывается, аттар жоқ, достар. Шу мына Баймаққа келіп, аттарда экскурсия алып, аттарды көріп, үйріп қайталар екен ат дұшы. Достар, Аллаға шүкір, таудың башына міндік, но прям башына оқ мінмәнік, еще дальше атлап қына мінерге бұла енді. Но бұнда біздің мына ұшы орында боласақ привал енді. Әр, короче, достар, үшілі өскәрек мінем да, и ге түшірем, какой открывается шикарнейший вид с этой горы. Ой, бұнда ең қолай мінер керек. Ох ты. Еще әлі көп мінер керек. Бүгін, наверное, мініп үлгірмәс, уже кесетті, достар. Оны қарағыз, онда қаттып мінер керек. Шундай матур мөғжизәлі орын. Бұл, короче, достар, Янгудей тауы Баймақ районында орынлашқан. Шул хәләрі матур мөғжизәлі орын. Ой, прямо дух захватывает. Янгудей тауына, оказывается, можно мінерге чисто башына машинама. Ну, бүтін машинаманда мініп болмай, конечно же. Бұнда только Шевроле Нива, Нивалар ғана міні.
мына Айгүл төрә картофты фольгага, мен бында картоф турайым. Лилия бездельничать төбөрөй. Ураган мен эшкә алышта. И булар, представляете, достар уже килеп тә иткәндер. 3 сааттан килеп бит ашарга да бешереп өлгермәнек. Юктап алыгы тидәрне. Какой там юктап алырга бил, өлгермәнек, юктап алырга даже. Представляете, таптырашып килеп тә иткәндер. Без ашарга бешереп өлгермәнек. Шу теге иртә килгәнһегез. Ох, күрдеңме безнең нинди егетләребез бар. Крутой аттагына йөргән. Без ужинга бүген бешерәбез овощной рагу из из баклажан. Мына ошондай бер нәмәкәй, баклажанчик. Шуннан картоф, шуннан кабачок. Мына ошондай овощной рагу буласа. Бешерәбез достар афган казанда. Ошондай афган казан. Беләһез бит инде миндә лә бар афган казан. Акасы Денистыкла бар афган казан. Халабыз май, тот. Шуннан һуң быстрак кулдарыбыз, который юылмаган 1-2 сагат. Тыган ошай шатыр-шутыр бутайбыз да, и нык тәмле блюдо килеп сыга. Чем кулыгыз быстраграк, тем блюдо овощной рагу тәмлерәк була. Шуны иттәп куйгыз, Менә һез думаете, кем бында кулын юган? Кем юган бында кулын? Берәү дә юмаган. Менә мин күрмәдем, что Лилия кулын юган. Ана овощи нәйдә тадапта режет. Лилия кулын юдыңмы? Нифига. Коралар башкортча әйтергә кирәк. Нимәт, ябышкан камерага яңа төшерәм. Короче, достар, мына егетләр бында уже палаткалар кора башланылар. Мына бул еллар егете достар, мына ошо. Исмин онтым кем? Данил. Даже акасы гомердә дә палатка курмаган. Представляете, вообще кызык. Беренче мәртәбә ничек опыт эшләбез. Ая, күйгән специально Дениска уйланырга еще палаткалар корырга. Прикиньте, мен палатка кора белмәгән егетте гомердә күргәм юк. Акасы елларга шулай икән. Әбиелдер күрәһезме? Баймактарман. Бер саат гына икәүләшеп, бәләкәй генә палатканы 1 саат коралар. Ай, молодцы, егеттер. Альберт беләһез бит инде достар, ничек Альберт палатканы кора. Бер шатыр зур. 2 сумак палатканы бер үзе кора. Бу ана һаман божысы. Без бында ана палатка куеп, ятайны бит бында байкерлар мотоциклистлар кигәндәр, прикиньте. О, здравствуйте. Вы откуда приехали? Сорска. Сорска? Что тут делаете? Что забыли? Нету? Слышали, достар, ищите. Они говорят, что у них нет таких красот. Да, действительно, такая красота только в Башкортостане. А как узнали это место? По навигатору, да. Смотрим, здесь палатки стоят. Фига у тебя отпечаталось в голове, буква А, прикольно. Красивые девчонки меня назвали, прикиньте. А что, из Сорска на мотоцикле что ли? Да? Сейчас и обратно поедем вообще. Обратно? Да. А что, здесь ночевать не будешь, что ли? Не, Почему? да палаток нет. А зачем с собой палатки не взяли? Да не было в планах. Не было в планах. Эх, достар, представляете, мы хәзер кире кайтып китәбез диләр. А сколько километров-то? 300, наверное, нет, 270. 270 километров на Орскидар, мотоциклдарма кигәндәр, представляете, мы. И хәзер кире кайтып китәбез диләр. А что, правда, тяжело, что ли, палатки брать с собой? Да не, у нас не было такой просто цели. Не было цели ночевать, да. Короче, они приехали без цели. Да, без цели. Смотрите, все крутые такие парни. Прискакали. Мы, короче, тут башкиры на лошадях прискакали. Орские парни прискакали на своих мотоциклах. Вот. Ну ладно, наслаждайтесь. Спасибо большое. Вам хорошего отдыха. Вам тоже. Эх, жалко, блин, без палаток приехали. Да. Тут красивых девчонки, вот мы. Банадлыктар, сыккандар. Ашайлар, сейселер. Картошка бешердек. Күлдә. Там не итеп. Бомба түгел. Немәле афган казан, һаман бешмәгән әле. Көтә, пока что перекус бит. Менә безгә бирешкиләр бешергәннәр. У нас здесь все чин-почем. Помню.
Мына ошо конская колбаса. Но был конская колбасаны Денис үзе эшләмәй. Был уга дусы берген. Какой-то Айтуган барон ебәргән. Ул оказывается ошондай колбаса эштәй. Йөзе достар хәтәрне тәмле. Мына натурпродукт кына аша утырабыз. Короче, достар, мин һезгә бит һөйләргә оныткан. Мына овощной рагу менә Лилия халып утыра бит инде кунактарга. Ул эшләнгән итһез. Потому что, достар, Денис үзе ат көтәлә, ашамай. Вообще абсолютно ит ашамай. Ул настоящий башкирский вегетарианец. Evet, Денис. Нимәшә Денис сөйләп китә ит ашамай. Как так получилось? Үзе ат көтәлә, менә казы ашага кимеш, что ли? Казы. Казы элек ашайын дигәнме? Мин бүккәмендер ондай ризыктан. Әйме? Әйе. Ну элек казы ашайын дигән, ат ит ашайын дигән. Элек мен нимә генә ашамай торгайным. Бөтенләй ит ашаудан баш тарту, Урал батыр эпосын оригиналда укыгандан һуң килеп бетте. Мин Урал батырда укыганда аңа төшендем бер нәмәне, Урал батыр ит ашамаганын. Шунда эпостагы. Әйе, анда ул ашаган дип язылмаган. Менә әгәр ул теге тамакланган, тукланган дип кенә әйтелгән бит. Калган кешеләр турында әгәр дә улар ит ашай икән, ит йейгән дип әйтәләр. Ул борынгы һүз йейгән, иткә кагылышлы гына һүз ул. У нимәне аңлата инде? Ит ашауды аңлата. Йею шундай. Казактар һаман да шуны куллана, улар җейгән дип сөйләй. Ит җейгән. Җеймәйсеңме, ит ашамаймы, шундай хөрәләр бар. Уларда ул һүз кулланыла, бездә юк. Урал батыр турында ул бар үзенең булмышы менән теге яшәү формаларын хаклау өстендә эшләгән бит инде. Һәм анда ике юл сатында торганда ике дөнья барлыгын әйтелә эпоста. Бар якты дөнья, анда бөтәһеләр бергә дуслыкта яшәдәр, ит йемәй. Һәм бар караңгы дөнья, анда шул хан кояш, анда һөяктәр, шулай булай дип, ит йеп яшәдәр дип шәйтеп әйтелгән прям. Шул Урал батыр эпосында. Короче, достар, ишеттегезме? Денис укыганда Урал батыр эпосын өтә. И шунан алып ит ашамай. Сәй хәзер уже ашамай. 7 ел, представляете? Мына күргәнегез бармы? Үзе ат көтә өтә, коневодством занимается өтә. И ашамай. Казы ашамай, казы.